umutwe no umureba bamutero kitagata umutwe kitagata Brian Agaba w'imyaka 28 wari kurebwa mu Katambe bakumujaburo mizi wanyuma y'abantu bari kutekatekwaho kuba bari mu ishento Johnson ahimsiwe n'abantu bashatu ho kumuhamba mushanaguru kujwa na motoka y'ikika cha Toyota Wish ya namba UBA 105S bakamuturugunya bacho bakutekateka ngo yafa bakamunago mugera gwantungwa uguru kwatanisa district ya Kanungu ahamwe na Rukongere henshonga zo rukuruga hanshonga za Kibanja icishe ya musigira takafire umwana yagumenye twaza mumboranye imyaka mwende ninazitiro tatu ati imyaka 20 ati anonze ukora batakumita kwabura abina amanyire amanyama imisiwe Johnson ayimsiwe Patero Tishije Androgo ni muganda wanje nguzarwa na mumunda ya muzeyi batandika bankoma mukunkomo kwe bayumbatera n'abahonda ibakunda bari bakomera miso kinci bareba no kugamba ko nakiro manda nakutera n'induru bankwata munwa banto charinga kay ayinahwirira mani ndakigamba ayibantwire bantu barabanagayo takatirwe mu motoka hakabanza habaho kusikana n'umwe habatura aho mtsigazi bamwihere aho ari kushobora kunawe yatenera embundu kunagire ntininza kuringuruza nto mu motoka Johnson akakaye nembundu ati yajinyunyere kati kenyini akakaye nikikiye jacket tubarakomera hakubakanga kanga n'ikigangwa ko batakibyama ahabwa Johnson kubatenesereza kwa rukuza kubita hotiro no kende bikari byabo na Brian ibisubran ka yabona isento Johnson na yendachi muhoma iyo muntu yakusigira umwana ayine myaka 2 akasimyaka 20 none mwendeza ki tome ibintu bye akakurugaho Johnson ahe mwana ibintu byeye amurugyo niki zamani azantu tina kitaturgaho mazuma nchoreka ngo cyargo wogu ntiza kuzohondizo niyo bakore nkecho mwe n'umutu yambe itwe nk'abantu becyare kitwino usasi na munonga baceye manazi mutu yambe mazuma mutu yambe abo kubensonga zituba kucira kuzuhura omukugamba ho nabamwe abanyabuzare ba Brian Agaba ho birori hace kwitwa bashoborere ku Johnson ahimsiwe naenda kuriyangatanise ibintu by'umwana owari kugira ngo ishe hakamuzara heru randetire papura arukomporeininga atamana kaninye bambatize kwemba jamutindu wabo kanbo banyemerire na no wandesire kanwe ishenkuru acuroka nuwe yangire owananka ishaka fakare yabasiga abana babiri so banja bakabagineje banja ningo muntu wareba ngo ikintu tuwakikenga mukiza omukoti gishenyire amuheru kwica kurundu kunanka kwika kuno yakushenya nenjo yakorara bakahirwa bakangaya atarire munabo kumanya ngo bakana bamuhiga akana yari naba ningira kabyamo mu bihango bukibancyurararo mu ikishugi wareba nyo wamuresere wenyine nturaro banje nambwe no wabo kuri ati tinkuzayo nabo tubakwija wanje kandi ko ndene ninye mwinazo waresere umuhekera ababasha ba polisi ho kureba ngo yakosamani ho munshongezi report kutwahereze kinagarukirumuka yangira ngo yokota kreza futa na komkan na sagamo to kachatu attacking UBA igana itano kasare S yakatu attacking na kana mutira osisi yadi washtagata yanja nguye moto kuno fachinayo no genda hochi nyebuza emoto gatu attacking mu kitweka chiya mantu ka muri reportinga ya mu kitano ambwe nitwara umuranga ukujumirira abantu kurangwa abantu kutwara amateka mu ngaro utine chairman utine buhinza bwona bwoshimiye kuboyine ukazuma kagabantu kagashenya kandi ukagira kinga umuntu katwara ukagira kamunago mizi umnyanza nubwo abona reka cyo kwitwa ubwo bire gutara umurondo gwo kubanza yishenta ari kugezaho kumwiho magaragense kandi ubwo hatishyenta ari mikono ya polisi aharishe ma Central Station okuchondoza kuri kugendo misho gasha kwa Gerard tuguma muri shema aha wa Sky TV agenshonga